Pulang sana ka VP kan. Nakaiga daw ba Pinihan ya bago ingin pikir na bago pastun sa labas. Kusang na itiki padi pansang sport kini kusang sidang kan. Habaya hiu hati kikso kiwiar nim zo per ka isu ka baktai ka jai bandriu kimat ong tang bandrim ka ri ba ka jai bandriu tang bandre im ka pateng ko jungi kimat ong ba ka hito ka dai ka political party rum lelai ka jalang henry kanu kanu ka isu kumba ba i ya kan ka bana ka ba ngila berisal bilang stop in political parties like that i support i good policy i criticize ya ka bad decision but ni yaro ya ki bale ka bade ke te subo mentala da NPP la ne ka UDP ka SPDP ka shim ya ka isu ka ba tak ya ka bayo no ya ka jendriu ngin support dan re hadu mentangi tang i batang OBP ka bakran ya ka kimat tujura isu ba ngiru ngilang rentek kamat ko benungkong ka ba ni nakalian ko jungi ngila penpau na kapor sa sortar kadai hat kamat jong ta guyong ni kita kamat kabangi kran hoguyong kadai ya kata resolution kabala dan pas ka MUA 12 hatu kapor jo kabadang dalam doktor sama bila pas ya kata ko wai ka resolution habaya dai kata ka tool mining bila pa ya ka city kata presiden jong ka India ban exam ban live dari banai lah besar ya kata banai lah bagi Henry dah beri pet ya kan ni ke MDA 1 batu kim sim pet lah ni kerana ai halor kata ke resolution ke bayar dari batu tahu doyong apa kadon kata ke resolution balai tentang ile drama balai berang thok ni pet balai berang syukur ba o bangim long bande unta bingi ha bande ke scientific ni kita kitip sai bangi kipat ba kun nyotret midon ya kata ke instrument of action nanai kata ke sectional kepala penkambor hau tahu kasih nanai utah nyotret nanai utah badan ya kata ke bor sectional badiok ya utah pendiok yang bentik ya utah dogyong hakop ka jela gudungi nomor ba dogyong hi dei thiet nam jong ko sat pendriu nomor ba bun neki tilong yeng long sem khamtam rapi pek nadu ubaret hadu ba he kidon kam ya kata kabela naka jingti ya tahu dogyong te nadu bakhang ke NGT hadu menta ke sarkar ke kemen peman ban le ilegal ne ban nya de kita ki high level dogyong ka pau peleng buat bangi ni la batengi ke high level abade bade ya kata ka kam dogyong te ka ba ar pat ke jingmi ke jungi namar ba hadu menta kani ka sarkar MDA kila hi kai ka ba rajya dangshan hang tai hapo East Central Hills hapor bagi penlong ya kata public hearing sirismen hakmat kudet itu ki mafia kiti surak hendrei ki SPDC ki klem pensitom itu ki beriu ki klem kem ya gitu ki ba ya gitu ki beron kiti ban ti itu surak klem suspend ya gitu ki kulit ki ba kawang dargas ki bom lati bat ngapalaru ba hang ni apo jela mekla ki pun kiseng ki beper ngat tergas belum kena ngat tergas kilong keme kijak ki commission beper bagi semua pelangi ni semua bangi deban mi bat kajingmi kajungi hiru mentang si ke deban dawa ban suspend UDC SP bat ladon kamlu deban shim ya ki ka tenjam ko ba namar ba kila violate ya ko human right kila violate ya ka child right bat kila pendon kam bakla bat kila nyan ba bor bat kam don su kata ga demokrasi lagi kata gajing ban pensmo kata ga bor ka badai ko wiro ba kipat ba ki deban sai ba kila ban keno ban tho ba ki ong bagi support di political party ya mi kino ki political party ingin kersan doi ladam mi hadur kom ka badai ladam mi ban kersan hadu menta bet kenuksa ka ka bajia yu bodok subuh ladangi kiriu madan nipang ka shoot ke BP ka kiau ke BP ba subuh ha ventilator kato kan nesi namar komdan kata ka spak ke po komdan ka ta kipsa niyak no ban niong habukot kadai ka monublay kabali kata ka monublay kandai bitang yu bodok yu berius pa ulai ciki hospital ki barem hendrei yu bodok hadu menta hangno kita ki mesin ki baper ban tes ki haban ba ada garam teng tang ban thiet ya kata ka kesenduk media ku ki haban ba ada bakaram namar balai bamler
ke sarkar panjin bakal ler ke sarkar kan senar kita ke polisi ke bakher ke ban jarap khantam ke bodok andre hangne kim kwa ban senar ke polisi andre ke lakwa be ban suthiet ban supembek man ke san snem jaki patba nong song snong jongka ring nyokra ban jongka BPP! No, no! BJP! No, no! BPP! No, no! Ba bedi begitu kesisimen piong memlaban priang piong presiden disebut bila man bakai kamsai tidak bedi. Hi haga bedai bat ka Shri Simen la I kumtu. Hi aba pikot. Lada ka government kalong ka coach sha ka kom perkat. Shwa bakan ai ka permission ki penong ka ta ka public hearing ban snap ya ka jing snow jing bobon. Mo bat ka jing pen snow. Teka di ka kamdam juga sarkar ban thawi kita ki jing pen snow jong ki ba persya bat ki ba yesha. But mendai taman orang balabun ba persya ban su persya baik lani babun ba yesha ban su ai baik kadai ban thau kan ye ki merits ba ki demerits jong kata ka factory kumnu kan pen mentoy yang ni ki try meluk ki try jika kumnu kan ta ka sarkar kan khot ye ki jing sngo jigi pai ba bat lada ka sngo thu ba ka dan ka jing persya jigi pai ba ka bam shong nong rim kadai ka kamram juga sarkar ban pen sngo thu ye ki tu gi pai ba em kalong ka ba bakala la de bi kan tai ndai ka sarkar kam ko man ai ka tagala bat ka ba sngo si kalong bangi iba ka don ka jing ti surok lari ki samla jingi ki ba so kya ya ka kam bam sap ya ka jing trei torti ki surok ki le ki kle ka to ka surok na ka ti ki sa IFIR ki pat ka banjai ki to ki ba ti knang ban persniu ki surok te ka tu hi ka jingne ka pen subas niu ba ka sarkar hi ka kwa ba ka outcome juga to public hearing ka de ban positive na ka ta dau kim ala dia ki ba persya ba kini dan bentah te na ka ta dau nginum priang ya ka report ba nginum priang ya ka to ka public hearing katu ke public hearing kadai ban declare null and void ngingin namla ban priang Hatu ki ba kani ke jinglong jingman kadai ke jingnya subut lang ka cement factory bat sarkar. Wat uri pat baru yo ikum ta te ngangit baru ki ikum ta te pi ngingin namla ban trei ki pressure group ngidai ka responsible political party ngim semua don't come in the eye ultimatum to government. In fact, the duty and responsibility of the government, ban snap yagani, ban reach out to us. Why we have to hit the street? That is a question you should ask. Why do we have to hit the street? Because repeatedly we have been denied. Repeatedly we have been ignored by the government when we raise these issues. Nakata-kataw kanya sapan bi ni. Rila ta ka sarkar ka khot ya kan ni penbet baling ni penbun kampung ni pai pa. Definitely, I have listed many issues to be taken up, but as you know, as you are aware of the fact, time is too limited inside the assembly, and it is the way they conduct the assembly is not, encouraging, and it is not, I would say, acceptable to us because we have been even denied the chance to raise important issues on the floor of the House.
Mentang dah syukur, aku berani syukur. Nah, mentang dah syukur, aku berani syukur. Saya selamat. Karena mentang dah syukur, aku berani syukur. Anda tunggu syukur. Nah, mentang dah syukur, aku berani syukur.